Mandwi thanai Mandwi Bazar phunongnai bono hino second bazar mane second town hai diba kaka second town sing tabo kaka thongbai thanai ge Mandwi Bazar phunongnai ke naidi Mandwi Bazar. Tidak kakak? Ini nih bol hal jadi mana? Hah? Busuk hari ini red busuk soli bol. Football. Ke Mandwi Bazar naik mana? Tentang Mandwi Bazar habis aku haise. Ke cara Mandwi Bazar sah. कोना-कोनी हर कोना-कोनी गली-गली हम सबको देखेंगे ये यहाँ जंके दुकानी तब कोना-कोनी थांनाय मांस बाजार हंदी निरी दुकान हंदी आलू दुकान हंदी जत जगह थानाय के जिनु गे तंगनाय बंगनो फुनंनाय के जे गाना गिनी नि भग नुक जां केतो जों साहाय नाय दंगन हयता के निन बागै जिमानो बाजार जे जों दाबो yang tiket tanai mangsa bazar kalmani sai yang robot tanai aro kasine kakak Mandwi Bazar aro ke bike park hayo jesa bike khana phagyang gangke o jaga no park khaja go hai diba jesa pur khana ya nitai hai diba o jaga sung park khaja go jesa tam o jaga sanai tam sakade
Tabuk Mandwi Bazar darah sungai malai fika, yang ke darah ke mungkin tung palai tung hai ta, yang ke bini mungkin tung itu tabuk bosanai red buat busuk toli, ke Mandwi Bazar fika yang ke pai bumam payo, yang ke darah tu red busuk ke pal busuk ke tabung abu tu sahinya tak darah saya kenar mai. Tambah jalan tak mau darah hari Sabtu sang waktu ini, mana ini sampai macam mereka Esok semua itu orang kong nanti, kalau mak kok sana sangat kai, jika aku kok sini baru punya peta kok sana masuk kok, Tipra sini baru Tiprasa, ani motif otak, व्यक्तिगत personal yang art kong sana, sini baru asal beli seller mereka, tamu ni bagi seller kai, ini orang nasi mereka kai, sini harus orang masuk. Mungkin masuk orang itu bazar, porting equal rate. Mandwi Bazar ni je mas ni rate ke 80 ringgit. Pasal seperti kita normal mas ni amani limited ke last bar juga. Oke, kita paypay mana darah ni mungkin je sini nai, jangan naik dong nai, bo paypay mana. Kalau ke Mandwi Bazar tu second town ni jatuh ni sini jago. Sarah Tripura ni, ke state ni mung जो इधर आगे थंगा जो स्टेट का नाम नहीं जानते वो भी आप जान सकता है ये त्रिपुरा का सेकंड टाउन है यहाँ में जो सामान सब्जी खरीदना चाहता है वो भी खरीद सकता है पाइफी मनो के यहाँ अंगते फुनुंग में कुना कुने Mandwi Bazar, Mandwi Bazar, Alok Bazar, ke kakak tonga, wai besar kali tonga, ke Mandwi Bazar final, amu pasti mana, ke mau ketemu dia kita mana kakak? Deli mana mana, dah hamba. Oke, tahu kurangnya kona, oke, tahu Mandwi Bazar ke taraf हम लोग जा रहा है yang mungkin kalau Mandwi Bazar tabuk tahunan bazar dige yang apa lagi yang nungai jenuk tongai repai mana yang apa akaran bazar debbarma bazar ke tahu koita bani dam ka ke koita dam kamu tuh ang tahu senya apa ke bazar tahu kunung nai tuh mana baik mama mangso bazar tabuhan kali mana ya tabuhan panen ke panen mana ke sini bazan dinya pak asal borok kure yang kuna side yang side bahan kali mana ke tunggu yang rokok kuna punya ke amsang mai kau kuning bukan ramo jaga kako bukan rai tong aja bukan rai tong je funuka Mandwi Bazar funuka kisa funuka je mangso khola nene mangso phalmani side gari phalmani side to sing sogilia haida kaka je mangso phalmani side to sing sogilia je funungma mani amno sing funungman ka je yang tong sini thana yang sini Mandwi thana ke sing tabok sini bike to ni mani parking go sing tak khana je thasing go sing bising basang habi faikya habi faimani aboke mane bini view obo hai je sakauta ge sung tabuk tongo
oroni Mandwi Bazar ni supermarket mane siniwo ge sinipano je Mandwi area ni to siniwo ge ini haksani to semi abule hediba supermarket ni brand sinta supermarket ke jotono siniwo gaipano amukai Mandwi Bazar aro supermarket oro bukhnai rauta gi oro bukhnai rawo ge saka tong tu ingke abo hai yang tei Mandwi harang thangmano oro ko bike park khayo ge yang rogoi phala yang rogo tamhonai mangso phala ko mangso bepare mangso phalnai ko mangso phalnai mangso phalnai ge aja rogo mangso phalo je yak dal khai tonai boke mangso phalo haita ge Tongwali di pa Mandwi Tongwali na kelas ini boleh hah yes chal tak kasih na ये बोला क्या हेलो गाइस दोस्तों मैंने ये सब हिंदी से बात करना पड़ता है और जो नहीं समझता है वो भी समझना पड़ता है ये orang gengsi yang parah tangan ya orang sini ngeke mana sini parah tangan mana orang kayu